Talofa Samoa le atinu pele. Malo lava le seifo mania, malo le fala mania si tato atinu. Lea ua tato tu vai mai, I le Aso Faraile le nei. Le aso lona lima o au kusole masina lona valu. O le nei tausanga lua afe lua sifuru lua. Malo lava le fala mania, malo le seifo mania, isi tato atinu. Talitono lo fapiona mawa lunga lava, le alofa ma le anga le lei, o le atua, ina ia tātou ainga. Whea lava se tafo le nei te lope lo whapiona e maua mai ai, ia le toe whapoponga le nei, o le polo kalame whasoa. TAUAFIAFI ma le LOABAY, I le nei afiafi o le nei Aso Faraile, whata alofa atu ma le anganga whaaloalo. Ia, he hui, o nisi o tātou taitono lo whapiona maua mai, le nei aso, ia, o ala whaia e foi, I loi mata malini, ona o le vala apa ia le atua, I nisi o tawainga, ia, ai mai se ai foi o nisi o e pele, mama mai a te tātou, ia ai pita iane, tātou te whafoi le vinga I le atua, awa ana lese ano o ia, se manu tātou te lea, ia mai el so te leo tātou, nei aso mata mo fie I lona alofa ma lona ngale. Le nei o lua se forma le 2 minuta o te aile tulai iwa le mato I au kilani I New Zealand nei lea o loo whapura mato. So tae atuai a te auto o mafutai ma auto le nei afiafi. Ia, o moli atuai la le whamalo pe a whaile nā whatoa ma. Whatoa e maua mai le tātou porokalame le nei. Le ngata o loo whati mo I nā atu tātou fisota inga le nei I lunga o le fisota inga o le YouTube. Veona iai le YouTube channel le LOABAY, Samoa TV, Mr. Nawa Music and Radio Tala Ave. Ia, ai whapena fo I tu lau I lunga o le fisota inga o le Facebook a le LOABAY, LOABAY LDN online. Pata alofa atu, ia I lato o malava le nā olo o mafuta mai. Whaatalofa, whaamalo atu, I lau suma Trish, e Sarah whaaftai le lava mo le whatulan moana, whaaftai mo le mafuta mai, ia, ale ngata I lia, talo sio lo whapea o na anga le leifo I le atua, I lau suma e maise foi o le nai tu o le aina. Ia, si ulfonga malie, ma pespesenga, I inga o le atua, mai le awhai pese e whakasa mai tula ele. Bei ona tātou momoli ai lapalapo malo I le nei afiafi. Ia mai se ai foi. Tātou te momoli ai tātou taulanga le whaafetai le atua. Wana le se anola na tausinga. Po pe nei tātou te le au lia mai le nei taimi. I lona alofa ma lona anga le lei. Ia, iai lama le manatu. Lea le a tātou atu se I. Au mai lava le tātou lisi lea. O a tātou purkalame lea o loo fia whaasoa atuai. Tolu nisi o tulanga o loo fia whaasoa atuai. Le tātou purkalame le nei afiafi. E se tātou atu mua lava. Ono o lewa lea, wana se e mai nai vaenga ia. Ia e mafuta mai tātou le nei afiafi. E ala le lātou whaafiafianga le nei. Le la ua ngoto, ia, o loo whapeona tāpena ina, malangi ina, e la whai pese. Ale kolisi o le fifi. Pei ona ia I le tātou musika o tāpena ina mai. Momori atuai, e ala le musika lea, le whamalo ma le whatalofa. Isi o tātou atunu. Whapeitele le makuta mai. Thank you.
tele lava le mafuta mai. Peona whailoa atu. Le taimi wa mawai. O tianga o tō whafonga mai ai. Si ufonga malie o le awhai pese. Mai le kolisia le fifi. Pei ona lātou langi na mai ai. Le tātou musika le nā. E lawa ngotu i ta la whai. Ia. Ioi peona yeile nei taimi. O le nei afi. O le Aso Faraile le nei. Le aso lima o kusolua afe lua sifun ma le lua. Ia, o se aso sa matua i mana ia le langi le lei. Ia i matou i au kilani nei. Te lei loa i le nofoanga ai mai se foi o le atunoo. Ia, po o fea lava se nofoanga lo whapeona e mafuta mai ai. Te leo yoa i pe na mai e tau ia te oto. Ia ai o i matou i au kilani nei. O le matua i mana ia lava o le tau le nei aso. Whaaftai ai le alofa o le atua. Ia, awa e ui pe ana whaasoa ai foi i se tasi o tātou porkalame wa mawai. E ui na matua mana ia lava ia le lamona foi o le sulu mai o ave o le la i le tae awa mai se foi o le auri i matou. Ia, ai peita ia nina wa malu ane lo le afiafi o ka le malulu. Ia. Ia le koe whai ai fo ia se ma le koe au ngā ia le tūlanga whai ale leo o lo whesawa lia i le ni o tō tini. Ia. Tau lava o na whai le lei o la e mawhana whana a mai se i tātou lo whapea o na au mau ia tunu o i whafo o lo o whapea o na iai le nei vai tau o le malulu. Ia, tau lava na whai wha le lei la e mai se fo. O lo o mai tawina lava e le o te ai lava le besi o whaamai i le nei vai tau. Ia, ai whaftai le anofo le tua lo whaapea o na ianga le lei mo le to te leo i tātou. Whatalofa atu anai te to aviliamu. Ia, ai mai se fo i al whatua i arosita ma le ai ngā li le nao lo mafuta mai au kilani. Whatalofa atu fo i le sunga ia pita sasa. Ia, ma i lātou o malava na ia o wōma na ia o fans i longo o Facebook. Ia, le nao lo mafuta mai. Whaatai te le lava le mafuta mai a whai foi. O te le o maaua atu lo swafa. Ma le o iloa atu lo mafuta mai. Please don't be offended. Say hello, comment. Ia, ma whaamalo mai pe whaatalofa mai foi. Ia, ina ia mawhai ana maua atu lo mafuta mai. Ai whaaftai te le lava mo le sota i mai le nei afiafi. Ia, peila ona a watu ai se lamona. Nisi nei o tūlanga o lo whaapea ona tā pena mai ai. Nia whaapea ona tātou whaatsoa ai e foi i le nei afiafi. Ia. Tātou ala whae mai le nei tae o ta wa ai atu ma le fiafi e tasi o tala na au mai i le tusinga a le nusipe po le staff .co.nz i New Zealand nei. E nā sa whae loa mai ai i se tasi o tūlanga o lo whape ona tā pena ati iai se tasi o li i whai pule o le vaenga whapo whai a le Green. Po le Green New Zealand Party. Ia, le nā o lo o whape ona whae loa mai ai. Stasi o le whautala lea pe ona tu ina atu i lungo le tātou slide le nā o tu ina atu lungo le tātou porkalami. Whaeloa mai ai, Green MP wants to repeal the racist law that revoked citizenship from Samoans. Interesting. O le tūlanga lai tu sai o le whaamatalanga e mai se foi o le tustu singa pe ona tu ina mai le newspaper o le staff po le upenga ta whailangi a le staff .co.nz. Lo whailoa mai ai, whapea o loo whaata pena ma o loo sa ilia. E le nei li whaipule, ia,
o le swafa o lea li whaipule lea o te anau tuiono. Whapea o loo ia sa ilia mai ia tāpena ina se petition po se open letter. Ina ia tu watu i la fionga le tamaitai pale mi o New Zealand ia Honourable Jacinda Ardern. Ina ia whaapea ona toe lau li li wai le tūlanga. Pei ona iai le whaai unga. Lea na whaatino ina ai ma whaapea ona whaamaluina ai le tūlafono lea wata ua i le tasi iwa walulua. Lea ono iai le tūlafono se io o aluatu lava e tāpena le maile tustusinga leana o mana ai whaasoa atu iai. Whapea o le tasi iwa walulua pe ona iai le case fo i lea a le whatua ia whale mai e sa. Lea na o lava i le Privy Council i Lonitona i Britania. Ia o le unga la o le nā ilo po le nā mata upu. Lea na whapea ona ave ise nai i le tūlanga o sitiseni o lo New Zealand o lo whapea o na mawhai o na anga waa iai i a tangata Samoa sa soifoane i Samoa i le wā lea o le tausanga e tasi iwa luas fumalwha ma le tasi iwa wha iwa. O le tūlanga la lea o ua whapea o na anga i atu iai ma whaatino i le tau mawhainga a le nei tamali i po le stamali i o le sui o le vainga whaapufai o le Green Party te tono New Zealand nei. O loo ia talo sanga ina ai. E tu sei lua afe ia saini, lua afe signatures o lo whapea o na talo sanga ina ma o lo o sa ilia. Ina ia mawhai o na maua atu. Ma mawhai ai o na whaao o atu ia le tūlanga pe ona iei le petition ia po le open letter wa tāpena ina. E le sunga ia te anau tui ano. Ina ia whapea ona whaao o atu le malo New Zealand. Ina ia mawhai o na toi ilo ai o se pili o se tulafono tau whaofi. Ina ia mawhai o na toi ilo ma toi lauliliu wai le i unga le whaamasinonga. Lea na whapea ona ave ese nai le whaanga waaina o tātou tangata Samoa na soifuane pe na whananau fo i Samoa i le wālea o le tausanga tasi iwa luas fumalwha anga i le tasi iwa whaiva. Interesting, when I checked this evening, o lo follow atu i le taimi nei o lo o tāpena mai foi ina i se taimi maua se fsota inga atu i le sunga i le ali whaipule o le vainga whai le green. Ina i mawhai sona wanoa e tātou te whaatala noa i lunga le tātou porkalami nei. Ina ia whaalau tsele sona whina ngau. E tu sai o le mafo anga wa whaapea ona ia tāpena ai mo lea tūlanga. Ni e whaapea ona toe lau liu le tūlafono pe ona iai. Ia e iei la dai fasili o lea o manino le taimi le nei. Wai pe se i o le taimi nei e tu sai o le whamatalanga a le sunga ia te anau o lo tu ina mai le tutusinga le newspaper o le staff. Ia, le nao lo whaai loa mai iai. Lona mana o mia ina, o ni saini, o ni signatures e luafi. When I checked this evening, tāpena le tātou porkalami, nā whato a afe, 5 se lau, iwa walu ia signatures, nā ua whapea ona pi iai, ma ua lātou lango ina le mau o lo whapea ona tāpena atu iai. Ia po le open letter o lo whapea ona tāpena atu iai le sunga ia te anau. So, tuititi lava maua le lua afe. O saini po signatures ina ia mawhai ai, o na whapea o na present atu le nei tūlanga e le sunga ia te anau i le tamaitai pāle mi o New Zealand. Ia, ma avatu ai wha tula fono tau wha aofi po o se pili
Taimil nei pe ona whailo atu le o manino mai ia ai o se tulanga te taun tātou sue ati iai. Pe o le tulanga a whaapea e mawhai ona toe lauli liu le tula fono nei. Po i se awa noa ono mawhai ai, ona anga waa i seni a New Zealand i a alo mawhanau. Ia po o suli foi, o i lato o e na soifua mai, i le wā o tausanga ia tasiva lua wha, ngai le tasiva wha iwa. Wa fika atu iai, ia ta italawa ia, fa te inga ole, au ngā tupulanga lea tasiva wha iwa a tonu, o lea wanga i ngā i atu, i nā au lia ma au sia, le ta i walu sifuru, po le ta i fitu sifuru fo i tausanga o le soifua. Ia, e le o mai loa, iai po nisi o lo o au mau pe ai Samoa. Ia a tonu fo i le o toe, mana o mia i la tō, ona toe malanga mai, ia matoe seto li tono New Zealand. Ia. Ia, it'll be quite interesting to know, it'll be quite good to know. Pe o le astu langa o le a iai, i le tā penanga ma le tā mawhainga le sunga ia te ana. Wa ai whi te maanga, ia ai mawhai le tūlanga, ia ai mai sei foi, ina ia mawhai o nā ngawaa iai, ia alo mawhanau. O nisi o i lātou sa whapea o na soifua matapunga ane, i tonu o le vai tausanga lea, mai le tasi iwa, lua sa fulu ma le wha, anga i le tasi iwa wha iwa. Whaatalo whaatu, Mitzi Edwards, whaataitea le lava le mafuta mai. Ia, peilana whailo atu, one of the issues to follow up on, stasi nao tulanga mana ia lava sina news mana ia lava sina whaasoa. Ia. Wa o se tulanga i patino tonu le tātou, o se tulanga fo iwa mai tau wina, i le nei lava vai tau le whaawhainga tā, o na tau mawhai mai i a visa, ai mai se fo o tulanga i visa malanga ma visa asi o nai o tātou tangata Samoa. Ni whaapena asi mai i New Zealand. Le vaiasu ua tuana i atu i le statu Samoanga le awhionga i taitai uri tuangai lea sa ia whaasoa mai ai mwhapea mai. O le isi tūlanga whaawhainga tātili, ona whaatita inga la i lato o le fia malanga mai New Zealand nei tūlanga. Beila o maliu ma tūlanga whaapena, tutupu whaapose, ia, mai e orkele fo i o kaimia le o whaakalia kua ia tūlanga whaapea nai tau a inga o lo tau mwhai mai. Ia, ai peita i ane, pe i wa avea le umi o le process ina i mawhai, o na whanga solo le whaingo le apalai lea. Ina i maua ia se visa malanga po se pepa malanga, i mawhai o nā siasi mai ai. He umange isi kaimi ua keu le paliu. Ia po o oma fo i whapoi ponga lina, na tau mawhai e a whea na nā siasi mai ai New Zealand. Ia po o oma fo i malifia malanga mai. Ia, mana ia sina tūlanga ta tonu, peon whailo atu. One to follow up on, o se sasum with some tātou tui mata ia, mese lava mo i tātou o lo whapea o na au mau tonu o New Zealand ei, mese foi pe a whaio nā, o nā iautua a sa whapea o na soifuane, i tonu o le vaitau lea, tasi iwa lua wha, anga i tasi iwa wha iwa. Ia nisi fo singa mo em fai ing siksengi New Zealand. Ia. Ka manga i fai mai lawa e ngalai. Ia, tātou whaaso mo mola na lea fiafi. O le isi tūlanga. Whaatali lawa la. Se i o fo ia tua e au mai le stasi nei o vaenga o saunoanga a le taitai o li tua ngai. Mafua ona tātou a apa atu ina i whaapeona tātou to e poe mai ale stasi o vaenga o le saunoanga le taitai o li tua ngai. Ona sa whaapeona pai lana saunoanga lea.
I se tasi o mta upu, sa tātou whaasoa iai, I le tātou pokalame I le pō o le aso lulu. So le tātou pokalame lai pō le aso lulu. Lea sa tātou whaasoa I le tūlanga lea. Sa tātou whaasoa I le tūlanga lea whaili ai. I nai o tātou tangata, lea sa whaapea o nā tongi ina ia pasese malanga I Samoa. E whaonga ai, le whaawalele si tātou atunu, pe ona sila fia. I le nāwai taimi le Samoa Airways. Ia e bita iane, ua whaapea o nā toe cancel I a lātou bookings, talwai o tulanga o awhianga le COVID. Ia, lea la o toe tala mai nei borders, ma uma o mia longa na whaawau whainga malanga. Ia e bita iane, o lea e bei e mai tau watu, iai na isi o ainga. O a whi o tau mawhai e whasotai atu o Office of Samoa Airways. Ia ai o le awha ingei. Paule numera lai, po le message fo iai whea ngai malato. Ia o le tulanga whaalia. This number is out of service. Ia. Ia, ai tātou te fo I mai pe a mai a. Le tātou taimi. Ma le taitai o le tuangai. Ia, ona tātou whaasoa ai lea I le tūlanga mānai ia lawa le nā. Molo sila fia sa maua le sota inga le tātou polkalame TAUAFIAFI ma le LOABAY. Ia, ma le sunga I le ofisili whaolioli po o le interim chief executive officer le fionga ia whawo whatu tielu. Ia, o le awhianga o ia le nā sa whaapea o lo whaapea o nā whiangai matulanga, leo o tulanga I le sunga. Ia, Alvin, sorry, wo. Ngā lea te au le whai o le sunga ia Alvin. Lea sa iuli. Lea sa iai o ia I tulanga o whaaululunga o stasili nei o mtanga luenga. Ia po pulenga foi. Au nanga ale malo pe ona iai le au nanga ale Samoa Airways. Sa maula sef so ta inga tātou pokalame I le aso ana leila. Ma le awhionga ia whawo. Ma sa ia whaasoa mai ia I tusai o le tulanga lea. A tātou tele, yo o atula iai. Awane e alu ese. Wata alo whātu sina ma alo lawal soifua manuia. Lau whionga whutua. Fitoya Sina Burton o lo mafuta mai all the way from Christchurch. Talo sia o lo whapeona mawhanawhana nei awhiawhi ati o tō. I ka lai stete whaaftai tele lawal mafuta mai. Whaaftai fo ila mafuta mai. Ina ia tātou wōma paanga o lo whapea o na whasotai mai lunga o le YouTube channel ale LOABAY. Be on tātou whaasoa ai le nei awhiawhi. Ia. Ai osi mai ala whaafonga. Stasi nei o so onga. Po o sitasi o oto-otonga o le polokalame. Wheloa inga ma le taitai o le tuangai. Ua ofo e palingira ni sila e pali e tato maketi. Whau e tato maketi fau sabalaka. Ia manako hoi o maketi leanga koe whatulanga I whongole. Ongo e tele whenga ngā inga, paringa ngā sā. O I e pia. Ia o lea lei sa ngon pa mai tai palingira te koe mo mesiku pe whaile hōra mai king foma. Se yo tal no atula la kakile o mo fue na matrelo ta. Ai le sa al fa so no mo na ni sina. On e va pe wala na mai fatura no mo le market. E tola no fa sa. Ma mo market ko fai. Vai fau le fale lea na owa ma le lusera wafi tala taimi o na tafa. Nga le fale ala li kukai.
le sam foi na toi fa le mo tapa ale tu mela yu le sa va kulo fa kapole fa kapole mia kau inga fa wa pe ia le free market mo la toia masale au fa tofo ngalo no le mena na man tofo ole fo il market le fu mali ora o ka fo eu ma mergu free market ma la fai fatta ana tautolole ono il come quel fa che usava di poco sanca lui o iai la commissioner talwai wo for mai le sauri sila il fa au le con ala au il lumo fa le malo quel mal fa le lo savari mai le guacchia mai kai il pro che ci tele al malo mo fa le fa le o una de sa abata me le il tulanga o fatto il nome poi lo fai ma si vuoi mai fa fuori il manga ieri fa un legno o tava le lanza fa sala la vuoi non compagnia mai fai sul fa compagnia il lungo al mandato fuori le ma compagnia fai sai la tone sosa sul fa compagnia na tavsa Manusia, é uma manusia. Ama kulo man fasi. Ava feram fakupe. Le masisinga. Le la na oso mayelo si ko inga foi le mo fa makaya kwai pa. Le sa ave ma me po foi pule o kilan. Oso malo malanga kusi. Ile tu la foi o vai fasalo. En fayon sosani awala mayel su million fautu mayel malongi amakat galanga mayelo su million fayelo le no ka penga ye ella el humor faleo o tusta awo trolo mal plan el wakwa mu ka ivayala ngakai fale le ya esa voi lo ma le lato fantalana ma fai on social media il social market social media te social market io free market sama tutto nona ma le hai commissioner fai lo le yunga sinin fa la bene la fai le perché lo malo i le area there. Ale akamu le sfumo kupu eka I ku I som. Whalau ki tele ku se kolu awala access road e roka. Kom, fia e whalau ki tele. Le wala le aku au tafa le tate. Male pustala hotel. Whalau ki le la le wala. Ma kua ke pase kua e vai aku kakia mai le maru nei o kangu uma. E whanua tule si e whawhenga I ma St. Mary. E wara kele voi ke lea ngā loku kua le whin pakaka. Loku kua le tate. Ma lesi access. Loku sao al makeki lea I ngei whungale. Kipi aku. Le walanga so ku vale pea. Ela mai kua whaasolo I whai. Korula access e loku. Whaktu e lola ea. E le whaina. E ka kia le kule ua schedule mole. Whakele le malo. Ua uma fo I ranga whakaoko. Ia fuwhanga mo whakta. A kupuloa malef. A sauloa malef. Sui inga le ranga sui iai. A ua uma na whatu le whaktua. Le ranga nga koe iai ma whai mea. Ka kia le la safety ko. Lama winga. E le suia la le stanza New Zealand. Le o whanonga ku ngei. O mga mai New Zealand whai le
le mei o solo al malo por le ai le o kakia le me o ma fai ai le mako mga kakia i e fai ese fatelo il malo o se mea because le premium site ao i fo como falo que le wala saule lo kwal kai la me conchest le mele pa wen ma on qua conchest ma ngai pe lumber conchest il che lo cavale usa sai l'alma cafi al fare la centro al malo e che le se vai mai luma foi se malai i luma mai e sabat varie kaka ma fa sabat varie kaka ma wa i il fare la fa sanga mai kai lan fai voi la ma fai se ne vuole se roundabout i fai mo fien control ka vale ngai lo se mori ia flow wale traffic agora mangai al cus fare ia fa sanga mai da wala le e lo ku sapala al bella na le wa si mai ale la che fa sa le vuole vanga ka col plan al fa quando fu il malo si non così si la e come ma si fie bene ai mai se le tulanga ila mai mu ia fa la pe fa fe mo fie fe balaina mai mo i le malai o da fo yo fa tamie a sapo a wa mo meo a fo io sa ni ma manuel malo la ya ma kau wa ai ma maul malo o le va de che il cupule cupu e cavale ma consiste con il cavale io capo foi io ca fio consiste ma ka fo ka plan mo le sili mas fu ko sa ma lu ma wala le afrika ia ko mo ia ka fio consiste o le lo lofi mo ka vale ia so mai fa fo alu ona suita to pula fo fai mo fio da tu ta ona mai ta mo fi ya ni nanga lela esa no ile nene kapo me ka so vale ia o tele ia mana ia ramona o falo mo ina hutnei o ka o sa pukla to flats a wale lopo ventura tini ni la ko flats sa ko to wa tini lela el melerto le un million ale ma ele mangingo la mai a lo un million ale ga mai ko so mi ponsi oi le Samoa West fa per recupero o mel malo le recuperar al Samoa West il fa ka un la co property for il fa ka un malo ka fine el malo recupera o wai la per ko e per ko un milione recupera ko ale usa un milione e so era e ko mi passa sei ele si vale che con mai a capo fai vai asso complain mai le bella va cosa o lo vai pure la mo ka moia e fa con me lo ma ka fa solo con mi passa se en ka mai a ka o le sta mai si dia mas famiglia e passa le fa tarare na bai el ministro vale le ole mo quasi sia fa kala no fai como il pan al so sangue di el ballo e con e kala fo il vanga le a cui po mal vanga e Maria bene e sa o elo psa so io co so il mallo le fa vai a come ai o fin con nga al pawangan ko mga fai nga kuwai mo fo ya fa ka sa la nga le wo mo ma kasi ka ko pingi au lo mga pingi sili pa ka ko kamfanya alo ma fa na ule tawar mele
mole sas mole sas la kako vanga le vai kalo kawa fo mon mix kalo vai kalo va ai ia vanga ia mo wepi ave ai le fakawa kalo ale pesale ma pese mai le lima school ko san kalwai ave pe la toia fa tata fa masa sa ve foi la o wa le bele kam foi el kilo sports a ko kasia ka o le wati ki ko fa office sa si le nga ve ka office so baka mo mai o le ven ka ele o que ocupe como aí ele se não como malo ave na olhar ale momento vale ele vai ele management ele pula ele vai a solo la por para hoje ela não é meio fio foi café com pela não eu não faz ainda o pelo é o que faz malo e ela não faz malo se mesmo faz malo e se vai ele como faz ele não o sapola lá o maco foi ela ne o la malai pa pa essa foi ela com foi a sua feira mal o fapaia aí ele tu lá na vai com ele sare alo ko fei lo kai mas esse uma singa mesmo mas faz o era fanga o que eu se mesmo mafa ya sai foi mais manguia Papastri. Ia. Na fionga tai ori tu e ngai ale malo. Te tono nana e maua mai. Estasio vaenga po oli oto tonga o le saunoanga na ale a fionga tai o li tuangai. Ia le tūlanga o lo o whaapea o na whai ma whasotai mai e nei nisi o wō mapaanga e mai se foi o nei tau aina. Ma whasili ngia ia le tūlanga o lo o waiai ia pāsese o nisi sa whaapea o na tutongi. I le whimalanga i la le wā o atunu ui e ese mai i lo Amerika Samoa. I whimalanga inga whaatita inga i le wā o Australia ma Samoa, i le wā fo i o New Zealand ma Samoa. Le asa book ma ua oma o na sitongi a lātou flights. Ai peita iani, na le mawhai o na whaatanu uina. Ona ua to e tauafia atu i malanga, ia ai maise ai fo i lava, i le tūlanga pe ona iai, ia le tauafia ai o whai ngā malanga whaavao malo, ia fianga o COVID. O le tala fia la pei o na whaasoa mai eile a fionga taitai o le tuangai. E iai ia le tupe sa whaapea na e silia male ona miliona sa whaapea ona whaanganga a wale wha tupeina o refunds o pasisi. Mona ia tātou tangata lea ua maia o na boka lātou flights, e beita iane matutongi fo i lātou flights. E beita iane le i whaatau uina. Pela na o na whaelo atu i le amatanga o le tātou whaasoa le nā. Tia fia lava le anganga ina ua maua se sota inga ma le sunga i le office sili. Po le pulenga o le Samoa Airways o lo o waiai nei le interim CEO a fiongia whauo Fatu Tielu i le aso na leila. Ma whaelo mai i la e la fiongia whauo o lo o mawhai tele o na iai le avanoa te a whai o lau sunga le nā o lo o whaapeo na a fia ai le atulanga. Nisi nei o mea te tauna e tāpena atu iai.
ai te li so ta ia tu le officer. It's tawana e ta pena ina ia whaamautinoa o loo iai ia le evidence o lau flights, po o lau ticket number lea, lau booking reference lea wa umana tatongi. Ma o loo mana o mia o na toi refund. Ia, lea fo lau tu ina atu lungo le tātou screen, lungo le tātou slide le nā, ia numera e lua le officer, e mawhai ona e wala awa tu iai, lua tasi fitu lua, po le telefoni lua tasi lua ona tasi. I taimi whainga luenga. Ia, o le sunga ia Terry va ai po le sunga fo'i, po le whantua fo'i ia ko reta. O la ua na o lo o ua whapea o na ngafa. Ia, ma le ilo ino nei tūlanga ma whaao o atu. I le sunga i le CEO. Ia, po o le awhionga fo'i le minister. O lo o ngafa ma lea matanga luenga. Ia, a wā lava le tūlanga i le whaatinoina. O le whainga o lau refund mo au tickets po o au bepa malanga. Lea na boka e pita i le i whaataunuina le whainga malanga. I understand o ka le tangata foi. O le sota i ato i tātou lea i New Zealand ma Australia anga i Samoa i numero telefoni peona tu ina mai. Ai a whai o lau sunga o lo whapeona e mana o miona e emaili i ai ma attach i ai lau confirmation o lau booking reference i mai se foi o le confirmation o au tickets ma le au whainga foi o tickets o bepa malanga. Po le tau au whai foi na e tongia mo bepa malanga o le mawhaiana whaataunu ina ma o lo mana o mia o na toe whaafoi mai le se leni na e tongia. Ia, la emaili na wai lunga foi le tātou slide le na hannah@loabayonline.com ina ia whaapiona e so tae mai ei taluai o na o te pui foi i emaili sunga i officer sinia o le matanga luenga po pulenga foi ina ia awana i whaasoa atu i lunga le tātou lai ai o le a whaasoa atu lava tau i lato le a whapeona sota i mai. So emaili mai ia ona whapea le ona whaasoa atu ai ia emaili i la ua pe ona whaailoa mai e la fionga ia whauo o loo mawhai ona e sota i atu i ai ia matalo sanga ina ai la refund. Ia fio laenga vei mai ia le asao noanga le. A fio ngai tai o le tuanga i e 1 milion. Ia le tupeliana whaanganga mo le toitongi na o refunds o pasisine. Ia ai pe silinga e malisi fulu wa whelea whainga. O tickets, po le value o tickets, it's a ona toi refund. I lona winga. Ka wanga e kope. Ia. O le waweanga e so ka i e Samoa. Ia whaua o malata waenga. Ia o le wawe fo e ngaonga. O na toi tali mai a wae. Na wawe fo i lava na tali mai swaenga. Whaaftai atu ai la fionga. I le polisili. Whaorioli. Po le fionga fo i whaua o whatutielu. Ia mo le tulanga pe ona yele sota inga. I le asona leila. A wā lava le mata upu pe ona. Sota ia tuai. Mo se soani. Ia. O le tātou spin-off, issue la le nā po le spin-off whaasoa. Le na tātia mai, mai tātou pokalame o le aso. Lulu pe ona whaatina inai. Ia, a wale toi whaasoa atu, ia i le nei afiafi. Ia, ai a ole i tawalunga ina la le tātou pokalame le nei afiafi. Wa o tātou pokalame nei molo sila fia. Pere silinga lava ma le tasi ma le awhaitu la pe umiti. Ia awa e kake eima ia lava le kasiri kula. Lava le kasiri kula e tātou te whaasoa. Ia. Ia, e le i au na atu le tātou ma tā upu muli le nā. O le tātou spin-off foi na au mai i nisi o whaasoa sa tātou whaasoa i afiafi le aso lulu. Lea le atai na atu le musika lea. O le musika po lava. Ina ia mawhai, o na momoli atu le whaamalo ma le whaaftai le tātou polkalami nei. Ia te o tau o malava, o lo whaapea o na mai moa mai,
e le ngata o lunga o le fesoʻataʻiga o le YouTube. Ia, ae le ngata foʻi lea o lunga o le fesoʻataʻiga o le Facebook Live, o loo faatinoina atu i nei taimi, faafetaitele lava le mafuta mai. Pesa lenei, aualofa atu ai le tatou polokalame, mo outou uma lava i lenei afiafi lenei o le aso Faraile le aso 5 o Augusto 2022. Aua neʻi galo, ia na faasoa atu foʻi tagimi ua mavae, o lenei masino o Augusto o ka le tele o tulaga, o loo tutupu ai tatau ona e nofo uta i ai, tatau foʻi ona e matala i ai, e le ngata o se aso o le masina. Lia na amata i masina e tolu, lia na tatongi mai ai, ma maua mai e foʻi e nisi o tangata anu o New Zealand ia whaamanuianga ta i sila o mon tuputala ia a le tangata whaingaluenga. Ia i le masina, mo le tolu masina, le mawani tolu sila o 5 sutala. Ia ai o Samoa foʻi sia tātou atunu. O le asa lona lua o le masina lenei, o le asa lena, o loo whaapea o na tō matamanga. Ina e whaapea ona whaamanatu ina ai o le asa sa tāua mo na i o tātou tamā. Ia, ai mai se foʻi o tamā o malawa si o tātou atunu i te tono o Samoa. Ia le aso sa o loo luma na nei. Not this coming Sunday, but next Sunday, the second Sunday of August, Sunday the 13th of August. Ia, te tono o le aso, ole Sunday the 15th of August. Leslina, le awhapea o na whamanatuina ai le asata mai te tono Samoa ai. Ea, wa awela se mea alofa, wa tā pena la se mea alofa, mo se tui inai Samoa. Ia, aua ne ngalo le nātu langa. Lea wa se e mai, ia, e vaenga lea malato musika. Whamai, no Jesus, no life. Ia sa e musika vaenga lea. Mo wole atu ai le whaamalo le whaafitai le tātou polokalame le nei taimi le afiafi. Mo o tō o malava o lo whaapea o na mafuta mai i le tātou polokalame le nei afiafi.
Ia, whaafetai lava ali i le pesi. Whaafetai mo le musika nei tai me le afiafi. Malo atu fo i si tātou tunu o lo whapea, o na mafuta mai i le tātou whaapoponga le nei o le tātou whaasoa TAUAFIAFI ma le LOABAY. Leo tula i mai le taimi ai mātou i New Zealand nei se fulu ma le ona minute te aili tula i se fulu i le afiafi le nei o le Aso Faraile mātango fie lava i mātou i New Zealand. Le aso 5 o Augusto lua afe lua se fulu ma le lua. Ia, le tātou whaasoa whai. Ia, pei ona a mata wha matongi atu i le tātou prokalame wa mawai. Wa le toe pō lava mala e tūlanga lo whapea ona tūlai mai i le nei vai tau o le soifuanga e maise o le tele o le siitanga o loa o lo o iai nei. Ia e maise ai fo o tūlanga pe ona iai le siitanga o le swao o le siitanga o le penisini. Ia, ai maise ai fo le siitanga o tau o loa lato fio lai. Lea lana avatu wai se fasili, ia, ai maise fo o se whaasoa whaatupu manatu. Ma fasili atu ai. Whaamatau awa la mo tātou i Samoa na whaonga nei tūlanga pei ona iai ia taavale e halu i le elitisi. E kawhanga i le maa elitisi. Whaamatau awa la i Samoa o na whaonga ina nei tuai ngā taavale. Wai pei ona tātou whaasoa. E to sainga nisi o tāpe na penanga pe ona iai. Ia a ole i whaatino ina tātou polkalame le nei. Whailua mai ai, tonu lava i o New Zealand, lea wa a mata ona whaonga ina i le taavale le nei. Le nei taavale pito i sili o na taungata lea e iai. O le taavale e lava electric vehicle o lo o mau i tonu New Zealand. I te sili na taungo fie o le tau o lo o iai. Ono se fulma le valu wafi. Pe ama le ono se fulma valu wafi. Ia, o le fasili la whaamata e awa la, pa au sia e tātou i Samoa le tau le nātua i ngā taawal. Pe a whai e tātou te whaongaina i Samoa as an alternative i le tau o le penisini o loo wa iai. Ia e maise fo i wa le mapu i a tūlanga o loo tutupu mai. Ia, whapena fo i ma le si e pe i lunga le tau le soifuanga i le ngata o tūlanga i mea ai tau mafa. Ia e mai se fo i o tūlanga pei ona iai ia penisini ma tūlanga o loo whaonga ina. Mo le whamalanga iai. Ia o taavale i lunga o awala tili wawawi. Se taimi lai le o toe mamau i le tātou so ta inga le nei. Le tonu o loo whaapea o na whaasaoni mai ai. Le awhionga iana pe matasila, tolonga tāti le leia. Ia, le ngata o le suifai pule, mai le i tū malo o whale la taima samatau. Ia, ai o stasi fo i o alo ma whanau sa whaapea o na ngalue ai i le tūlanga le pulenga o le malo si anga tau le tise i Samoa po le IPC. Ia, o loa mau tau sanga o ngalue ai. Sa ofisili ngia le awhionga iana pa matasila mo lea mata upuni. E whapea na tāpea na mai iai. Pe mata o awa la ele sapalai o le ele kisia Samoa. Ona mawhai, ona sustain, ma maintain, ia nei tuai ngā taawale. If we have to rely on them as an alternative method of transport. Ai pela na whai atu. Whamalo, whaataitele lava, mo le whamalo, ai meise whaelo whaanga, lau sunga whatua, Paula Banks, whaataitele lava le mafuta mai alo whatele atu. Ia, mo le naitu ai meise whoi. O le tau pita no umata ngō whiele ai o whungala au i kalai steti. Whaaftaitiele le mafuta mai. Ia, pe ana whailo atu o le tātou Paul Kalame lo oiluma lo whaapea na whaatapena e se whaatala noanga ma le awhionga ianu pa matasila tolunga tā.
ia waf isana ia fa'asoa lea o lo'o mai tau atu o lo'o fai lava malu ma pera kako ele kisei sa moa i nisi o tai ia e a pe fo'i o le matua ai tele lava o nu'u malalafaga o lo'o fa'apea ona a'afia pe a fai ai motosia ia le ele tisei sa moa ia tailo iai le a o le koe kalagoa kile aku fai kala kile aku i le kulaga se kako kalia lava tono po le isi tatou pokalame i le afiafi le asā po le afiafi fo'i le asamafua le nao le a maua mai ai se fesootaʻiga ma le afioga e alo pemasila ia auā lava lea tulaga ia ai ai le manatu o lenā ua taualuga atu ai ia tatou fa'asoa o lenei afiafi pena tapena mai ai ia pena fa'ailo atu i le umi lava ia na ia tatou fa'asoa lo'o fai ma tapena pena mai ia e le gata o afiafi o aso gafua fiafi o sa fiafi o aso lulu ma Aso Faraile ia ae o taeao fo'i o aso lua ma Stofi i le tatou polokalame taeao manuia ma le LOABAY o le fa'apeona tapena mai ai ina ia tatou fa'asoa ai mafai fo'i ona e fesoota'i mai i se mataupu o lo'o e finagalo ia po o fa'apea ona e fia fa'asoa mai ai ina ia fa'apea ona tatou fa'asoa ai luga o le tatou polokalame lenei ia ma tatou tapena atu i ai le tatou ofisa ina ia mafai ona fa'asoa atu ai ia ma tatou velo aso fa'atasi i ai togi ma'a fa'atasi i ai ia ma mea uma lava manana ia fa'apena and all those nice things fai mai i tamaiti e ia le manatu lenā le fa'apopoga le tatou polokalame lenei afiafi momoli atu o alofa'aga e tele lava i uō ma pa'aga uma lava le LOABAY le gato i latou lo'o fa'apea ona fesoota'i mafuta mai luga o le YouTube channel le LOABAY ia e fa'apea fo'i i latou lo'o fa'apea ona mafuta mai ma fesoota'i mai i luga o le tatou Facebook live fa'afetaitele lava le mafuta mai lenei afiafi ae o tele'i tu'ua le mea nei lea ua tapena mai Mr. Gago tasi lenei o ana fa'atuga fai mai ta'u mai ia ka'ilo e po'ai a ka'u iai ae atonu ai o se fa'atuga ana fa'apea ona tu'u fa'atasia taimi fa'ia ie o lea ua matua ai lagona lava kele mai le kele le kauaka o le soifuaga o kele fo'i ma le mau fa'alavelave fo'i i tutupu mai ai ia lenā la ua mafua i se tasi nei o fa'atuga pei ona tapena mai ai ia Mr. Gago e mai ta'u mai ia ona ua faituaga aua le ka'ua i ai ia e tuli vai luma o le atua ma ta'u atu i ai o tatou manaʻoga ia auā e fa'amaoni lava le atua e alofa mai o ia manuia tele lava lenei weekend manuia tele lenei vai asasā isi o tatou atunu'u fea lava se nofoaga o lo'o e maua mai ai le polokalame lenei afiafi momoli atu le fa'afetaitele tatou toe fesoota'i ma toe feiloa'i ma outou uma i le afiafi o le asasā i le tatou recap pe aulia i le manuia avatu i ai so matou ola ia mai se o so outou soifua ia ae mo lenei taimi hana silava anae pe ona iai le polokalame o lenei afiafi tauafiafi ma le LOABAY so fa'asoifuaina
mai ke ngofoai ka mai ka waku ka ngoi fusi a kwa au mai ro ka au e ka ni ya ka malo si mai te au vai aka mai ku se pele se me ai life is too short ro fa ku ima o pa mangalo fa ngalo